Russia le Ukraine in do na kal zela tlom zok ni an tum lo ve a ni somruk paruk zet anin do nu po in chan chin lom om hriat turom thei tak tak chiong lo Ukraine rama chiatna in thla azar chun zom zela Russia lam po in nun na tam takan chan to bok eng hinge dik bera eng za chi in nge nun na chan to ti hriat a har hle ani Pentagon spokesman John Kirby chuan Vladimir Putin an Ukraine mi puitelaka anun rona briefing a peka Vladimir Putin an Ukraine mi puitelaka ti hi emotional takin ka soidon lo ma se mishing nun hlutna rilru le nun phungpa ngai pialamani en an se oma en liam har satakani ram shroi tu puiting ti omani lo ati US chuan Ukraine tan râlthuam tam tak athon bel mek zela chuti line Russia point Ukraine râlthuam tam tak ahung chuak mek bok Russian smart mine high tech jumping bomb boruaka fit za zeta sanga han in the chawina hnuai lama tengle thil dang te ka pok ta thina PTKM 1R top attack mine hi adang lamna big chu boruaka online a target tur asken ma sapota top attack technologies mangin tank armor vehicle te azuk kap chau thinani The Daily Telegraph talan danin Russia Army 1045 LB PTKM 1R hi sangni somni tangkhan an mangtana analyst 10 US siam M93 Hornet weight area munition top attack mine nen ain angan ti hle ani Armament Research Services Block Zirchian dan chuan mine hi leilama da ani in 45 LB PTKM 1R ke pali in leilam ahoya directional acoustic sensor and seismic sensor te an cheruala a target kha meter za chu 6.2 LB explosive warhead emo sub munition emo manga ka chu ani ma in mines infrared sensor scan nei ani nuwa akap ta thinani teng panga emo 2.75 inches steel armor po akap lang thei ani Russia Ukraine invasion India in voi khatma UN Security Council emo UN malak na shima Russia fak emo soi che zong in ala chelo neutrality lam ala hoi zela UK le US te point India chu anlama tang turin an cham chelani kha Russia Foreign Minister Lavrov po ronzinin oil tlâwm takin India aron zor ngeng he ani kha Russia TV channel RT tarlan danin Moscow in India chu dual payment scheme an offer India in Russia oil payment US dollar in emo euro in emo an pethayang ti asoi India chuan kum khata barrel maktadwai som paruk z Russia oil alai thina barrel maktadwai som ruklai kumina alai sak nge India hian tunge atan jok ti chu a hriat ruak ome Russia Foreign Minister Lavrov an Western ho Ukraine chungchanga in rol chu angai mo hle kum engemo zat chung chu Western ho hian intra Ukraine inflict theinan râlthuam an pamlut renga keep regime training an pe a Ukrainian Army and Nationalist Battalion 10 anti-Russian course an hoi pa hei wang hian Russia point Donetsk and Luhansk People Republic a chengtet chana turin special military operation kan nei lo thailo neto hian in ka haina tur dal tu anni ati Al Arabia TV channel a interview na Lavrov chuan weso hi kan ramta na hlom thei tura chelo turin kan thil jingto Russia operation nei hian Western ho goal a hlo chamzia tilangang military operation kan nei mek hi kan goal a hlo tin vek huna chau atopang ati indo boruak thir hian han thir hian top mai ain zual lama panzel don ni in alanga nuclear râlthuam an hmangdu mai ngem ti chu zona poimo tak anita